Wila sabke salam chanai dia se achibe apni khan ke ekta khobor le ani dia se itu to le do bank account de Aadhaar to seating asan nai itu la opor de kunba beneficiary khan pra do le nabuji itu to le online de kina check korbo ena koi thake itu karne apni khan ke tu khobor do le ani dia se itu to le do bank de chai thake bole nohoi itu to le online de apni laga bank aro Aadhaar seating do link asan nai aro tate to le active asana nai itu la opor de new update to apni khan ke lui ani dia ase itu do le kunba pra do le do bank de jaigana Aadhaar seating aro bank account do link asana nai aro itu NPCI mapping asana nai aro DPT link asana nai koina bank de jaigana check koribo lagibo na kinega sabo paribo enaka kunba pra do le hoda bachi kori thaka karne panala ase itu do le do bank de chai thakibole nohoi koa nishina itu do le do nichu pra online de Aadhaar logote bank link kora aro mobile number link kora itu pra check koribo paribo itu karne apni laga Aadhaar do le hotai mobile number logote link kurna thakibo lage aro itu nahi kina Aadhaar aro mobile link kora do le bank account logote bi link kurna thakibo itu karne itu tinta link korise kole do through OTP pra do le apni confirmation digena check koribo paribo na itu bi koi ase itu karne bank account aro Aadhaar setting do kina check koribo paribo itu la opor de apni khan ke tu short pra video banai na ase ikilo sobo first day mohan do le NPCI mapping aro DPT link do kina check koribo itu la opor de apni khan ke itu dikhai di ase first day apni ki laga process hoile bi tate ma Aadhaar koina type kurna sabo pare aro tate UIDAI koina bi type kurna sabo pare itu karne itu type kora bishi de apni ke enaka dikhai dibo bank sitting status my Aadhaar UIDAI koina etu ke click kori dibo etu ke click kora bishi de do UIDAI Aadhaar laga do le website homepage to ena dikhai dibo yate do le do welcome to my Aadhaar koina login button do ena dikhai dibo to login button ke click kori dibo etu ke click kora bishi de next page to ena kholibo yate do le do apni laga Aadhaar number do le yate fill koribo Aadhaar number fill korina enter captcha code to le next step box de dekha do le same to same yate type koribo ena korna login with OTP button ke click kori dibo ena kora bishi de apni laga phone de Aadhaar link mobile number tate do le OTP ahikena thakibo yate do le soita number ase 6 digit etu do le yate fill koribo ena korna login button ke aru bi click kori dibo enaka kora bishi de aru next day service koina enaka interface dikhai dibo yate do le bank sitting status koina redirect koina ena ahi jabo to bank sitting status etu option ke click kori dibo etu ke click kora bishi de congratulations your Aadhaar bank mapping has been done koina enaka interface dikhai dibo yate do le do Aadhaar number chondo apni bank logote link kurna ase to Aadhaar number do le yate show koribo aru niche de bank name do le SBI bi thakibo State Bank of India aru cooperative bank bi thakibo Airtel payment bank bi thakibo aru CBI bi thakibo Baroda bank bi thakibo Axis bank bi thakibo aru yate do le do alag alag bank do chondo apni laga Aadhaar do le bank de link kurna ase etu bank account yate do le bank name do dikhai dibo hoilebi yate do le India Post Payment Bank do amakhan dikhibo pare ase etu do le do chondo apni Aadhaar do link ase etu bank name do yate show koribo to koa nishina yate do le India Post Payment Bank de link kurna ase Aadhaar aru mobile number do koina show kurna ase aru niche de bank sitting status do le active ase yate active nai kole do aro tate eku bi show nokoribo inactive koina bi dikhabo pare aro tate none koina bi dikhabo pare hoilebi green bar dikena yate active koina dikhibo pare ase aro last updated to kite ase kole do etu date bi dikena ase 28 August 2021 koina to apni laga bank do le Aadhaar logote sitting ase DPT link aro NPCI mapping ase kole do date in time bi sob dikhai dibo ketia apni link korise DPT aro NPCI mapping do koina yate sob detail do show koribo koina apni khan ke etu bi koi dia ase etu karne bank de jai na thakina online de apni laga DPT link NPCI mapping do le bank Aadhaar sitting account aro apni laga mobile number tinta do link ase nai koina online de kina check koribo etu la opor de apni khan ke short pra etu video banai dia ase konba nejane khan do hile do olop idea pai thakabo koina asha kori ase etia karne mani for more updates sai thakibi tenakate